بعدن چی گفتم برادرو لایک کامنتар ҳаётон набурорен. имрӯз 14 рӯзи челленҷи мо дар аккаунти мо $458 ва имрӯза якум сделкаи мо ай $4.58 сар мешава яъне ва таргови плани имрӯзаи ма в итоги мо бояд $504 кор кунем. одамое ки мақсади гап фикр мекунем барои чи ха пеш пардагем видеои пешинаро бинем бародаро хитон мефаҳмем барои чи мо уже 18 рӯзи мақсад челленҷ монда расидагем ва рафтем сар мекунем таргови плани худмона ва мо пасараца мекунем. имрӯз душанбе ма эфир доштум, рост дига вақт камтар дер шуд, айқафои эфирон будум ва барои ҳамин камтарак долга запис кардам дар иҷа восходящий канал трендай, яъне против тренда дромадан и вообще не стоит, барои ҳамон ситуатсияро дидам тарафи боло дромадем айрӯи яъне тренд ва ҳамчунин в случае агар якум сделкаи мо нагзара мо чӣ кор мекунем, мо айқафои дуюм сделкамо мешем, лекин дар иҷа чӣ хеле ки мо мебинем тайфрени 5 минутаро мондем дар инами точка локальни точкаи сопротивлении мо буд ва дани ситуатсияда пробой шудаге. агар ки ложни пробой шавад чӣ гап мешавад, сделкаи мо естественно ба минус ба анҷом мерасад, яъне баъд айқафои дуюм сделкамо мешем дар иҷа глобальни точка сопротивлении мо дар ин иҷа локальни точка поддержка ва ҳамчунин саппорт яъне сопротивлений. барои ҳамон ждат мекунем чӣ хеле ки мебинем ай боло поён тен додиса, яъне ҳамин калидорро пробой карда натонистестай. барои ҳамон якум сделкаи мо ни удача 54310 якум сделкамонро медорем отметить мекунем то что не удача ва айқафои дуюм сделкамон мешем. дуюм дагони мо $10.08 ҳозир ман дар иҷа бидем ира соз кунам, ине хеш мекунем ва уже айқафои дуюм сделка мешем. дар як пара бояд ду сделка кунем, мақсад ҳамҷа откат додаги биёен ман риск намекунам камтар пара понятнее, барои ҳамон ягон ҷои дига медорам хубуш сделка мекунам. дар иҷа нисходящий канал тренда против тренда не особо хочется дромадан, дар иҷа то же самое ягон валютни пара ёфта ва сделкада бояд дроем мо. дар ин ситуатсия чӣ кор карда метавонем мо 1 дақиқа интихоб мекунем, 1 дақиқа тарафи поён медроем ва результати сделкамона ждат мекунем, яъне и буд дуюм дагонмон дар иҷарам агар ложни пробой боша значит бо чӣ гап шуд хонаи мо дар мегирад. отез даё дошта бошем мегум хидм, яъне естественно ложни пробой камтар мешавад, яъне бисёртар мешавад. барои ҳамон ҳозир мо дар инҷа ждат мекунем, мо яъне пробои ҳамин линияда мондагием ки ҳамин калидори моро пробит мекунад, поён меравад, барои чи предпоследний свеча откат дод ва линияша обновит кард ва ин свечаи мо обратни сторонаро нишон додиста 20 секунди свеча мондаги 22 секунди вақти ма. результатша ждат мекунем ва чӣ гап мешавад. ва чӣ хеле ки мебинем чӣ гап шуд, откат тарафи осмон шуд. 5 секунди дига мондагӣ, 5 секунди дига ки мондагӣ боша чӣ гап мешавад, сделкаи мо ба минус ба анҷом мерасад. дуюм дагони моро чорта намегзара, ин чиз камтар уже волнительный момент, сеюм дагонда омадем, барои чӣ ки гуфти гапҳо не особо хочется ҳамхали ҳолатода торговаться кардан ва рафтем охинем парораби чум чихе иҷада нисходящий канал тренда 1 дақиқа поён вақти ҳамин против тренда будро ма чум кор кунам, по тренду медрои сделку нест. дани ситуацияда чӣ гап буд охина восходящий канал вай пробой шуд линия, значит бо ложни пробой диден. ждат мекунем результатча. иро я баробарига зиёд мекунем, баробарига зиёд мекунем, ложни пробой беспошатни дод, обратный дрин калидорош меяд ба фикри ман. ин сделкаи мо нагзара бо дальнейшим бо парара алиш карда дига парада сделка мекунем. мақсад 9 секунд мондагӣ и так вақти мо намереса биёин зарани уже бомонем ки 4 сделкаи подряд нагзашт ва я баробарига зиёд мекунем, парара алиш мекунам. тамом дига дар хеле ҳолатҳои пробои яъне рана кор намекунем. ягон ситуатсиягаро мекунем
колда чига пайда колда нисходящий канал тренда максимал каша 1 daqiqa bo'lib va rezultat chashdan mikrim. Rezultat сделкамон ждат мекунем ва ҳамчунин як бор 5 минута мерем проверка мекунем чӣ гап шудаги. Пробить яъне нижний шуда метонаву тез да чихели кихтона мердем пробой ками бач десе что-то последнее время лекин як свеча десе 4 свеча объемошон нормальный айджа ина перед последний свеча мо не просто так откат удаге дани ситуацияда бояд вақти мо яъне время мо бояд бараса агар ки нараса мо чикор мекунем як баробар зиёд мекунем бо ҳами валютни парада як сделкаига медроем дига намедроем в случае нагзара сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Ма бародаро як хато кардам. Чӣ хато кардем? Мо ба ҷои ки $48 бомонем мо чанд доллар мондем? $107 мондем. Ошибкаро дидем? Получается ана ки $1 кор мекунем. Ошибка кардем мо. Ошибка молодости. Ине сделкаро накардем барои чӣ ки ай дагон ине дагон паридем мо. Хеле ситуация мешава бояд дальчи мерем боз сделка мекунем мақсади гап як сделкаига ҳамҷат 1 daqiqa тарафи боло агар ки бигзара ай ҳама короткие видео мешава получается дар челленджи ма ай ҳама короткие видео инами мешава лайк подписаться аётон наброрина мақсади гап лекин ошибкае ки ман кардам хеле ошибкаро ҳеҷ маҳал накунед ман ба ҷое ки 48 да парам 107 да паридам и чиз мақсад естественно не то ай ва ҳозир мебинем чӣ гап мешава ин $2 мо нагзара бо дальчи уже по правилу кор мекунем 458 мо сар мекунем в случае нагзаштани ин шумо обязательно лайк подписаться раётон наброрен ва ай ҳама видеои короткии мехостагии шумо шуд ба фикри ман агар ки намегузашт оли ман хеле кайф мекардам просто так ки чӣ ба ман хеле ошибка кардам 4 3 2 1 значит из сделкаи мо ба минус ба анҷом расид ира мақсади гап ихя мемонем то что нагзашт ина димона мерим айқафош мешем инҷа да сделка намекунем дига жуда бояд $514 боша ё ки чӣ хеле боша ман нафаҳмидам ҳамира 504 бояд мебуд ака биёен агар не 555 мекунем братои ман чӣ гуфтем барои чӣ ки мо уже ай норма бисёр кор кардем ва видеорам нағмабозии бач биёен хуб бош агар не мо ай чӣ кор мекунем ай норма камтарак зиёд имрӯза таргои плана мемонем ва кор мекунем мебинем чӣ гап мешава я ду нагзашт 458 мондем из сделкаи мо бигзара бо дальчи бо ҳамин 458 яъне сделка мекунем агар ки нагзара як баробар инеҷара зиёд мекунем мо айқафои дигари сделкамон мешем лекин минами коре ки ҳозир ман дар пеши чашми шумо кардистам ин кора илтимос накунед вақте ки як ошибка кардем в случае чиво мақсади гап уже ай целтон гузаштен ман фикр кардам ки бояд $514 кор кунам бояд 504 кор мекардам дани ситуацияда агар ина мирам нагзара яъне ман таргоҳи планам плюс дай хит кардем цели мондагии ман плюс даю лекин ба сабабе ки видео коротки нашава гуфта барои ҳамон хай камтарагига давом метем мебинем 555 када тонистем мекунем агар 555 кадаш натонистем ягон 530 да риск кардем 530 да лучше риск мекунем чем ай дигар кора кардана чӣ гуфте 515 из сделкамон ба плюс ба анҷом расид мақсади гап ира ба плюс мекунем ва дальнейшем шакина якум сделкамон да мерем мефурӯем дани ситуацияро валютни парара алиш мекунем ку инаи беутесо чӣ меган 1 daqiqa поён мақсади гап процент камай барои ҳамони частамаи тарафо то мехӯрам я ошибкаи ман дидем ки чӣ кор карда омад расонд маро ёлки палки
Дима, ошибкама хитом бигин да. Чӣ ба хеле шуд? Хитом бигин охи. Се боригам хеле ошибка кунам. Баланс гуфти уну брачкаи ма малахш мезана. Се борига агарам хеле ошибка кунам. Ба ҷои ма 458 монам, $4.58 монам, ма 10.08 мондам. Мақсади гап. И чиз уже несправедливо. Не? Агарам акира дагон кунем, да? Инеҷада мо сделка кардем, якм пункта пропускат кардем. Инеҷара пропускат кардем, яъне мо сделкаи мо нагузашт. 22 омадем расидем. Ва биёин яром валидни параи дига мекунам ки камтарак асабу гуфти гапо ҷиғел шед да иҷа нисходящий канал тренда рафтаги подряд иҷа максимум сопротивление моай ва результати сделкамон ждат мекунем. Иҷа в случае чего як баробар зарани зиёд мекунам. Лекин ягон тут маро да гӯшум бугӯ ки якай маро в случае гузаштан бояд поён кунӣ. Безепи бад як ошибка чум чӣ коро мекунам. Либо мы заиграемся, либо мы зарабатываем. Мақсади гап. Уже дальше чум чӣ кор кардем мо. Хай лайками тароятон наброрин. Ака ман намехостам видео короткий бачава, просто барои чтобы шумо да контент шава, барои ҳамин корро кардам. Лекин ошибка кардагиам. Ошибкаи хма уже фаҳмидам. Барои ҳамин ошибкаро дига кардан дар кор нестай. Сделкаи мо ба плюс естественно ба анҷом расид. Биёин ҷорҷ амира буфурорем. Чӣ гуфтен? Ира фуровардем. Ва мо таркиби плани нав бояд бисозем. Да ин рӯз мо получается целмон чӣ хеле буд? Оз 1 миллион бестем. Целмон 504 буд, 18 рӯз, яъне мо бояд 555 кор кунем, 19 рӯза маҳкам кунем. Ба айпага видеои нав, яъне 15 рӯзда мо бояд $610 дар камон дошта бошем. Хай рафтем пробовать мекунем. $25 дига мондаи уқай дига не. Кор мекунем ша насиб иншааллоҳ. Мебинем чӣ гап мешавад. Иҷа чӣ гапе да иҷа. Як дақиқа болу можно, конечно можно, лекин як бор ҳамин евроро мо аҳамият будем ки восходящий канал дани ҳоларда накопление рафтестай ва ин свечаи мо последний секундаж да откат додагие ва и повторение ира карда метавонад ё пробит мешава. Естественно худам дам интереснее, лекин зонаи мо бақувватай нисоб кунед 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 минут рафтестай, яъне 1 соату 5 минути ҳамин вай рафтестай ки ҳамин калидори моро пробой кардаги нестай, лекин 23 секунди свечаи мо мондагие. Оё вақте ки ма интихоб кардагим мерасад ё не, ҳозир результаташ маълум мешавад баъди 16 секунд. Ва ждат мекунем. Да иҷа ин нагузара, як баробар зиёд мекунем, як таига тарафи боло медроем ба ҳамин тамом. Нагузашт, значит ине нагузаштам. Ине нагузашт, анака таргои планмо вроде би соз шуд ва як сделкаига кардем мо. Тарафи боло дромадем, ҳамин пара линияро хай фаҳмондамтон барои чӣ линия ба қувватай. Мақсад ҳамин линия нигоҳ карда барои ҳамон дромадагим. Агар пробои ҳамин нижни шава, парара чикор мекунем? Давай до свидания мекунем. 17 секунд пас свечаи нав сар мешавад. Оё свечаи нав агар гипи поён бута, получается мо уже потеря дорем. Ҳозир инҷа свечаи инҷа да бучава, иш гипи поён бута, тамом. 16 секунд вақта. Я раз шуд баги тарафи боло, дӯстат дорам. Мақсади гап дига дагон намефурӯем, мо намебурем дагон. Бача 7 6 5 4 3 2 1 0. Бум. Нагузашт. Мақсади гап вақт нарасид. Ва мебирем бо мо ине дагони сеюм да биёин сделкави мекунем, параллелиш мекунем, барои ки ду тамом нагузашт. Правильно? Правильно. Инҷара 1 минута мемонам ма.
ва дар шакаш пробой мешава. Биёин хубаш дар ҳамин пробой кор накунем. Дар инҷа аз хаҷаш тренд каналай лекин разворот шудаги 1 дақиқа поён мегӯроем. результат шаҷдат мекунем. Агар развороти дурӯғ боша, яъне кафаи мо будуд кад. Объёми ганда беспашатни бад гирифт. Тамом парои еврора ма нисхаҷаши канала ёхи. барои шуморо мемонам ки тоштоҷа нисхаҷаши канала што бинагин ки якай морҷа чихел нисхаҷаша ина нисхаҷаши дидин 2 дақиқа 1 баробар зиёд мекунам. тарафи поён медорам. тамом. ин агзара ира отметит мекунем. ин агзара уже баъд дагони натур инам қадар да миёем мерасем. мо результат шаҷдат мекунем. 22 мо 7 секунд монда. мақсади гап 7 секунда ин намефурӯяна меравав. нагзашт ва ина 48-80 аҷдат мекунем. пробой линия мега мешам. ман камтар сомнения дорам дар пробой шудани ҳамин коридор. аҷдат мекунем результатша чӣ гап шудамша. ира омад обновит кард чихеле ки дидем тенша ва дар шимшак бояд ирам пайдею тенша вода не да ҳар як ҳамин параман пасараса мекунам. ду сделка зиёд накунам. нагзашт параман просто алиш мекунам. тамом. 50 секунд дига мондага. свечаи мо тен бита боло да тамом шава. свечаи нав сар мешава. уже вақти мо намераса. бояд и свеча в идеале да ин эҷа буд шава. свечаи нав сар шава. геп нижни бита. баъд вақти мо мераса. яъне точка входи мо хидиш против трендай. بیست سه секунд мондагӣ. иҷара дагон кардан дар кор нест. барои ки мондагием иҷа 48. камтарак уже сардар кадиста. биён ин нагзаш каручи уже зарани ирамонем. бояд 107 мерем мерасем насиб иншаалло. чот ҳамин рӯзи душанбера ма шум дидистам. ҳамин эфирои марам чота сложни камтарак гузашта буд. рости гапа ҳақша гуфтан дар кореда. вип каналымда более-менее нормальный, лекин ҳамин общий каналымда эфир карда будам. камтарак сложни гузашта, лекин в итоге плюса гирифтан кама. ина ҳози мо боло дуромадемо. 1 минут бояд медуромадемо. 2 минут дуромадемо. майли хай ҳози результат шаҷдат мекунем. нигоҳ кунем да бачо. вацхаҷаши канал трендай. мақсадига пайдею бояд мо мақсад нижни шаги ҳами тренд надроем. в идеале мақсад ай боло поён дуромадан. ин камтар опаснее. барои чи? барои ки ҳози ман як бор 5 минута амира мебинам. максималкаи ҳамин уровень мондам. диден пробой шудаги. агар ки ҳамин мо против ҳамин медуромадаем. история пеш ай иё шуданаш мумкин буд. барои ки як сделка дар даё дошта бошем. мо против тренд дуромадаем. мақсади гап неуда чара бо время лавид кардем. А иҷада ошибкаи естественный наймада чи буд ки ман ба ҷои 1 минут время ман вибор кардам. ман 2 дақиқа вибор кардам. барои инами мақсади гап метавонад злаю шутку меган. мақсади гап играца кана қатъи психологияи естественно ма. ба ҳамн сабаб результат шаҷдат мекунем. и бигзара па идею бояд 530 чанд доллар бояд ман кор кардагӣ бошам. ва хеле ки мебинем тен тарафи поён шудистай камтарак уже волнительный моментай. геп поён натай. бара ба тренду бара ва обновитка бо ништияги бад мешавам. мақсади гап бо ма изначальный депозитим да мефурам. мақсади гап пакета бошад. инами да мефурам ма. ва и бигзара намедонам чанд сумета. 107 ки бошад 92. мақсад ҳозир мебинем. биён вай накунем.
естественно 10 секунд вақти мо расид. Оҳо 3 2 1 0 гузашт. ошибкае ки ман кардам ҳамин рӯзда бояд ягон зоти шумо повторид накунед. мақсади ягон инсон бояд ин корро накунад, барои ки як цел мондаген изначально ҳамун целтона бикунем ки мақсади гап хатон дестем ки ба чӣ ҳолатҳо ситуатсияҳо меёра мерасона одама да иҷа нисходящий тренда бо мо против. Во-первых, як минута моро восходящий нишон дестай, лекин дани ситуация дани калидор нисходящий рафтестай ба сабаби ки бистен ма шуморо нишон мутам да, чтобы ҳамада ясни боша, як бора саволи ҳамада ҷавоб метам хикади инами дани калидор диден нисходящий каналай, лекин пайдеу и бояд биёя инеҷаро обновид кана, лекин ай вақте ки нисходящий ай болоро обновид кардан кам тараққинай. дар ситуация мо фақат ҳамеша бояд ай тарафи боло поён зидил када будроем фаҳмо ай инеҷа дромадан уже и худаш опасностай, яъне бояд ай боло тарафи поён зидил када кушоем, яъне ждат мекунем результатша 6 5 4 3 2 1 мондаги зидилка нагзара бо як баробар зиёд кардан дар корай нагзашт чихеле ки хитон диден ва инеҷа бисёр зидилком нагзашта дагон кати дидем покриват кардагиемо ситуация як дақиқа ки поён медрома ай боло гуфтем камтарак момента ай даст додемо ай инеҷа медромадем бо идеали небат мешед. Дим дагонмо намондем. Агар дим дагони мо нагзара мо чикор мекунем? Валютни пара давай до свидания мегем, ай хафои дигари зидилкамон мешем. Мақсади гап дига пара мерем, дига зидилкада медроем. Барои ҳамоз мо результати ира ждат мекунем чӣ гап шуда мешавад. 30 секунди дига вақт мондай. Я бора на камера 5 минуташа нигоҳ мекунем чӣ гапай. Восходящий каналай диден. Мақсад дани ситуацияда разворот шудаги, лекин 5 минутаи моро 1 минуту 35 секунд шумондаги ва разницаи 1 2 нездокаи моро ба минус инҷа яла боковое накопление я дақиқа боло ва нисходящий трендай. Результатша ждат мекунем бачаҳо. ин нагзара уже бо мо дагони дигари монда меоем мерасем и камтарак уже худам дар нафоридистай сделка кинӣ. ин сделкамон бигзара мо $93 $93 болои $499 табумонем уже бояд $555 кор кунем да. Не и 22 ку правильно $42. мақсади гап уқайгаш намемонад барои коркунӣ $10 дига мемонад чун ҳамақа мемонад. Хайр результат шашда кардам плюс минус $10 дига бояд кор кунем. издолка гузашт изначалка да фурӯмадем. уже я дақиқа поён, лекин в идеале ай инаи боло медромадем вақте ки оно зидилкамон гузашта буд ку бо зури бад мешид. вақте нисходяша ай инеҷа уже усу дромадан камтарак опаснее да. наоборот бояд мо ай боло тарафи поён зидилка када биёем. айнем точку 1 точка 2 точка 3 точка
отбивать кардан кам тарак кинай. Результат ждать мекнем 16 секунд дига мондай. И бизара $8.71 мешава. Вот дальше мақсад дига где-то $8 дига кор мекнем молчи. Мақсад дубор дига сделка мекнем ба фикри ма ё дубор дига чихели киден дубор дига сделка мекнем. Ва уже биткоин да тамом барои чи ки мо сделкои худмо BNB дай BNB уже тамом сделкои худмо нагирифтем ва ина чихели киден да иҷа отбиваться кардам. яъне особо хочу да иҷарам сделка намекунам. изначально депозита мондагим пробои нижништаги иҷара намешава ира дафка KGPY восходящий канал тренда 1 дақиқа болу интернет часпид. Сделка моро нагирифтам ё гирифт ки мега немҷа дамо сделка кардем нагирифта сделкаро да инами KGPY OTS 1 дақиқа болу медроем. барои чи ки восходящий трендай барои ҳамо 1 дақиқа болу омадем. Агар пробои калидур шава значит чикор мекунем параро алиш мекунем долго торговаться кардан не стоит. инҷара точка докадандар курем чтобы дагонои ма чётко идеально бошад. 30 секунди вақти ма мондага 23 секунди свеча. Срочно медроим ира иха мекунем. дуои хафуи дим сделка мешем. я тайга дар ин пара боло медром ба ҳами тамом. валютни парара алиш мекунем. 1000 аман барои 614 нафар кардан яъне ютуба. агар 1000 нафар зиёд шавем бо чизои идеалӣ мебурӯя ба ҷордаро барои ҳамо мақсад дига биёен қафош бошен ва кор кунем якҷоя. чӣ гуфтаи 20 секунди дига мондагие. сделкаи мо гузара $19 метамом. общий мақсад $5 дига бояд кор кунем. як сделкаига мемонем тамом $5 кор мекунем. сделкаи мо гузашт бо изначальный уже тамом дота сделка кардагим. биёем бурӯем мақсад дига бия чира гуфтагим ҳавоя придерживаться кунем ояндаш хубай. биёем евродама вообще сделка намекунам хубаш. я бур иҷа бурем иҷа чӣ гапай восходящий трендай восходящий канал трендай против тренд омадан и худаш уже камтарак опаснее. биёем хубаш ягон ҷойга мирем ёки ҳамиҷа 1 дақиқа болу медром тамом. мақсад омад динеро обновить кард барои ҳамо 1 дақиқа болу омадем. ва чанд секунд мондай 36 секунд 40 секунд волатильный бад дай пара. ҷа сопротивление монай дани ситуацияда поддержка шидистай
ва 23 секунди имондагиаст. Веча агар дар ин ҷо бучава и идеал намешава. Барои чи? Барои ки ҷа ма 3 секунди ма зиёдтия, точнее 4 секунд қариб. Ай ма 17 секунд, 12 секунд уҷа мондагия. Боло да бучава, яъне гепи боло мешава, зидилкаи мо мегзара, идеални мақсад вақт мо мераса ва видеорам ба анҷом мераса. Иҷа гепи нижнития тамом капай мо дудка 3 2 1 0 гап надорум. $554 89 цент мақсад. И уже мо як рӯз пеш байдем бародаро. Барои ҳамин чӣ гуфтанем, ай пага уже насиб иншааллоҳ мо кор мекунем чанд сум. Ине цели имрӯзамона кор кардем мо. Издилкаи мо кадомаш буд гузашт? Не издилкамон гузашт ва ирӯзаро маҳкам кардем. Яъне ҳамин рӯза планмон ира в начали видео ва инерам маҳкам кардем. Мақсад ай пага насиб иншааллоҳ мо кор мекунем. Уже $61. Чӣ гуфтанем? Мақсад дигар лайк, подписатсия раётон набурен. Барои шумо камтарак риск дарафтем ва дар як мақсад рӯз 2 рӯза торговатсия кардем. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Видео ҳозир мепартом мегзарад. Дар YouTube бидроен тамошо кунен. Лайк камтар раётон набурен. Дӯстон медорам.